Možnost za otoplitev odnosov med Korejama je nakazal že novoletni nagovor severnokorejskega predsednika Kim Jong-una, ki je olimpijske igre v Severni Koreji ocenil kot priložnost za pogajanja med sosedama. Današnje sporočilo severnokorejske tiskovne agencije tako ni bilo povsem nepričakovano. 북남 관계를 개선하고 자주 통일의 돌파구를 열어나가기 위한 거적적 투쟁에 한 사람같이 떨쳐 나서자. Severnokorejski režim je Korejce pozval k prizadevanjem za ponovno združitev z Južno Korejo, a pri pogajanjih ne želi pomoči tujine. Pjongjang kot temeljno oviro za izboljšanje odnosov med državama vidi vojaško napetost. 북남 사이의 첨예한 군사적 긴장 상태를 완화하고 조선반도의 평화적 환경을 마련하기 위한 투쟁을 힘차게 벌려나가자. Komentatorji, ki spremljajo zadnje dogodke na Korejskem polotoku, sicer opozarjajo, da gre lahko v ozadju za preračunljiv načrt severnokorejskega režima, ki želi olimpijske igre v Južni Koreji ugrabiti za širjenje svoje propagande. Severna Koreja odgovarja. 문재인 정부의 대화를 통한 한반도 위기 해소 노력은 북한의 올림픽 참가로 이어졌습니다. 평창 동계올림픽은 한반도 평화를 넘어 동북아의 그리고 세계의 평화를 앞당길 마중물이 될 것이라고 확신합니다. Pogovori so edini način, da se odnosi med Seulom in Pjongjangom končno otoplijo. Razmere, kot so vladale minulo leto, namreč nikomor niso koristile in so v svetovno politiko vnašale nepotrebno nervozo. I think the international community is very supportive of the restarted South-North Korean talks, mainly around their participation in the Olympic Games. The period of non-engagement with North Korea has been too long, especially faced with this global security challenge, which is North Korea's nuclear and missiles development program. Na izkušnje iz preteklosti nikakor ne gre pozabiti. Severna Koreja je namreč že nekajkrat dala vtis, da se je pripravljena pogovarjati, a je na to vedno znova izigrala zaupanje mednarodne skupnosti. I think we go into these discussions with a clear understanding of what might be possible. Another provocation is always a possibility. So we approach these talks with all contingency scenarios in mind and prepared to deal with whatever might happen. But overall, it is a good thing. This is an opportunity for engagement, in a peaceful engagement around the Olympic Games. And I think we just need to make the best of it. Severna Koreja je sicer že pred dnevi napovedala veliko vojaško parado, ki bo potekala 8. februarja, le dan pred začetkom olimpijskih iger v Južni Koreji.